I dobrodošli u moj novi video. Evo ga, dečki, lagano sad raduckamo. Danas omotamo balice. Evo, tu imamo motavač, već smo nešto omotali, nisam prije se sjetio snimat. Već sam polako umoran, a jebi ga, šta bi. Mali zetor, evo omota 3511S, na kojem smo delali nekad prije, a nekakvu polugeneralku sa, prekarikavarili smo ga i to. Bude se sad to išlo matat, pa ćemo snimati kako se omata. Evo, akcija kreće. Uvati je, jesmo. Evo idemo. Lagano, lagano. Evo ga, sad idemo gore dizat. Evo to se šta vidi. Evo ga, upala je balica. Tako samo sigurno trebalo. Nije, dobro je. Evo malo. Sad ćemo to riješiti, to je to. Evo ga, bala je završena. Evo ga noža, ovo nam dobro ne odrađuje. To je slikano. Lajkajte, subscribeajte kanal, pratite nas, komentirajte i sve ostalo.